media friends rokno tini 4 tarik 7/2021 ni salo जों tini artisa all Tripura Indigenous Student Association ngai press ni baskango ma phaika ma khaimani agenda sini kaini tongo kaisangke थांनाय सालो सिनी जे आतिसा संगठननि कयेकजना नखारै आलका जागाव बाना रयमानि नतयै जों बरकनो दिनैनि प्रेसनि माध्यमे जों बरकनो सासपेन्ड खालायनाय तै कायसां खांखे सिनी आतिसा केन्द्र कमिटि दिनै 4 तारिख 7 मास 2021 नि सालो जों कताल खालायमानि सिनी CEC sini member somte hek seng je katal khlaiye bok sajak mani rokma seng mung saklainai ke omongkha sini tini ni saklai jaknai kok tangro ke ang sakangono sanai thangnai sal je sini atisa all Tripura Indigenous Student Association ningoi koyek jona sini student organization no yakaroi te alka thangmani Omotirok ni mungno ang sekangon saklainai boni sekango tini sini hambai ro ni musugu kedekma salromboi sini atisa ningai tangokra general secretary post ake seng 2012 ni simi tanglai phaimani boni mungkha Japu Deborma boromgona bo kedekma salromoi phaimani bono seng tini mapika bono bu paiplaya hambai tei bu seng tini hambai maro sini oro kobangma post khai hol khai tongnai je tini atisa ni obostha hayaobu atisa সংগঠন no tei Tripura no hajagoi tongnai rono bu paiplaya hambai ani bagai ang tei omno koglo rolia ang je thangnai salo sini u takugro sini student organization ni sini tapu buku rokni je singno khibi kalangnai rokni mungno se ang pore sinai sekango seng tini saklainai borom gonang sini ex general secretary Peter Deborma hakeba bonom mung ketal kharjak Peter Dayung Deborma bono seng tini ni simi atisani bohiskar khlaika tei boro tongu Birolal Noatia working president atisa tei khoroksa tongo sini Ronjit Molsom borom gonang Ronjit Molsom AGS post khai tomoni bobo sungno yakar kalangka ge tei khoroksa sini vice president ekdom tangkara kaham tongmani borom gonang sini dara Bisram Deborma bo vice president hol khai tomoni bobo sungno yar kalangka ge haini bagai sung borokno tini ni simi tei koyek jona tongo angbung sabailia ge haini bagai जों borokno tini ni simi sini সংগঠনno borok krikha jehetu borok tealka সংগঠন ni aikeba political party ni bana tolawo romoi jakba borokno जों tini ni simi bohiskar khlaika ge teibo tei kaisa sini saklai jaknai botang hangke tini जों haine hai katal khlaiयै atisano teibo kusugo tilangnani teibo sini dofani bagai atisa samung tangnai nei tinibo tongkho haini bagai sini koyekta post rok khaling baikha haini bagai tini 4 tarik 7/2021 omoni salo जों haini hai katal khlaiयै जों tini atisano katal khlaiयै जों post nalaipika tei khali jaga rogo जों omo khlaika engke angomono saklainai Presiden tongo ahla jomatia ani sakpang tei vice president tongo Peter Jomatia tei vice president tei khoroksa tongo Sibu Deborma tei khoroksa tongo Bishoban Jomatia tei khoroksa tongo Nishu Deborma tei Japu Deborma tei khoroksa tongo Dubendu Jomatia tei general secretary tongo Baithang Deborma tei AGS tongo Pohor Deborma Pronoy Deborma Hemonto Jomatia Nelson Deborma
Monesh Debborma tei Cashier tongo Pohor Debborma Cultural Secretary tongo Olindra Debborma tei Jibon Debborma Office Secretary tongo Sumon Debborma Organizing Secretary to tongo Tridev Debborma tei Onu Jomatia tei Sobi Kumar Jomatia Information Secretary Hoya Kumar Tripura tei khoroksa tongo Shanti Kumar Jomatia Sport Secretary inke Hridoy Debborma tei sini CSC ni member hisabe tongo Omrit Debborma Sentu Debborma Surojit Debborma Sushil Debborma Dilu Debborma Dilip Debborma Sumon Somor Debborma Romani Debborma ke apato tini ni je first time je जों हायनो हाय कताल खायो रिसापोलिं खायमेनि जाव ge boskang salotei busini samung butang bangma tongo omoni no jaga jaga जों bisingtei sini para rogo sini division rogo berai nei mani porewo जों tei sini post khali tongmani jaga rogo dawi rojak nai haiknoi जों tini CEC Atisa division na horjak কয়জনানো তৈনাই তিনি যে কটাল ফর্ম খাজাকা মেম্বার তিনি যে খাইজাক মানে তিনি 31 পারসন নতয়ে হাইনে হাই সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কটাল খাই খাজাক পুস্কাংনি তাংবো তাং রংनो तामंनाय नों sini tang butang belaino tabo karakno tongnai tomani homale जों अनेक sini dofano nahoroi sini dofani tomung samung rokno nahoroi जों belai sini future sini thanio student are the backbone of the nation haini bagai जों गोबां मा सब sini sini parents party tongo sini sini गोबां संगठन दं फियाबा जों नायनाय आंके सारा त्रिपुरा रायजोआव बोसोक जों जाल कलाय दं हायनि बागै जों स्टुडेन्ट आर बेक अफ बन अफ द नेशन जों जतनो सिबो हायनि बागै जों गोबां मा इम्पोर्टेन्ट रल थांगानि नांगो प्ले खालायनि नांगो हायनि बागै आं आसा खालायो ओ मिडियानि थ्रु ते जों आनि ताकुबुखौ सारा त्रिपुरानि ताकुबुखौ रनो जत आतिसानो सहयोगिता खालायथो सहयोगिता सानो तमाने हमले जों बेलाय अवस्था हायावो जरा हामियावो हायनि बागै आं जतन कयो अमनि बिसिंतै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन नि बिसिंतै कमसे कम 1 फुटा फानो दफानि बागै कामुथों हनै लकरावनि थानियो सुबासबो सान ओमफ्राय नों माने आगे पुलान सिं तंग माने दा कमा कसारा किसा मिसिं तंग बागै दाबो नों आरो तसे गोदाल फायमाने बाहाय मा तंग हातनि कामो पुला जों अनेक दिन दंबो सिनि स्टुडेन्ट रकनि बागै जों सामुं खालाय फेमिनि एबा कसार माजाराव सिनि आतिसानि बखिजा दुर्बलता आंनि मानो फियाबा तिनि आं नुखा जे जों आसो गसरम जे जों आतिसानि मुंगै जों स्टुडेन्ट रकनि बागै सामुं खालाय फेमिनि ते सिनि जाति सिनि तिब्रासो दफानि जों सामुं खालाय फेलेमानि ओमफ्राय आकसार माजाराव किसा डिस्टार्ब लायखा जों सामुंगो आंका सिनि बिसिङाव किसा बुजिलायमानि बिसिङाव फेलायमानि बिसिङाव आमो बिबि नं बुंलायखा फियाबा जों तिनि लुखा गोबां बर' रक आफ्रु थांनाय 2 बोसोर सिगां 1.5 बोसोर सिगां गोबां बर' रक सिनि जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन गोबां बर' सामुं थांनायनि आगु खालायमानि जे सिनि आतिसाव फियाबा आरो तम नुलायखा गोबां बर' दं आरो जे सामुं थांनानै साग्लाय मा हायं लायखा कै बर' जे सामुं kai tangani ni saklayo keba सामुं kai tangja gya जों स्टुडेन्ट नि गोबां सामुं खालायदो दंमानि keba आसामुं रगनो जों तिरक kai saya नुकजों मा बायसिनि अर्गानाइजेसन नि दुर्बलता सबायखा गाय हाय हिनुबा बाहाय सकनाय जों दाबो अब पेन्डेमिक नि समायावबो जों नुखा से गोबां मा फादार हानि जे अर्गानाइजेसन स्टुडेन्ट दंनाय रखै गोबां मा सुबालाय दङ गासिनि रखै जों सुबालाय माने स्टुडेन्ट नंनो तै जों नुकजा गया खुब कमंनि थाखा गाय तिनि जों तेसे कतालखाय जे जोंनि आतिसानो तेहा संजाय
nan bagai je खबर मा मोबाय आं दिनै सपायखा आंबो अनेक दिन दंबो आथि सानि इंग्लिश सामु थांथमा बा जों बिनि तेसा आथि साना तेसा गाहामखाय सनाबय सिनि स्टुडेन्ट ससाइटि ते सिनि समाजनो जों गाहामखाय तिसि तलां लायना हने दिनै अर आंबो सपायखा गाय आसा खालायो फाइनि सालगो जों गाहाम सामुंगो याफिरि दिलाय मालायानो हने ओमफ्राय बाक्सा दङ सिनि दल हामलिया अम हामलिया हनै बाक्सा आलका संगठनाव थांबो बुतिनि अर तङैबो ब सामुंनो जुदि सारिमेया गाय प्रत्येकसे दल थांगैके सामुं सारि दे मानैनो दफानि हिनि थांबो आबुनि कुनु ग्यारान्टि करि केबो जे दल दङ आ दलनो ब सक्सेस भाबे सामुं सारि मानन नांनाय जोंहाबो चेष्टा खालायदेग्लायो जों जिसा दल फुनो खायदि आंबो गोजार माजार विभिन्न रकम वानसुक जाखा हायपुना वानसुक मानि बाय जों बास्तव खेलायनानै गाय अनेक दुगै थाङो गाय गोदाल जों बरक मालायो गोदाल कक लामुंलायो हायपुना जों आबुनो बास्तव तेलाङै मायाङै थाङो आबुनि बागै आं वानसुक मानि दे सिनि जेहेतु स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन सिनि अर आगिनि दिनावथ' जों आलका संगठन दंमै मानि दिनै आथिसाङै जों खालायलायमानि यागुलो जों आथिसानि इंगिबो सामुं खायना दंमानि ओमफ्राय दाबो सुजराथ' खालायलायनो दङ आथिसानि इंगि हायपुनो जों तेकिसा आबुनो आपग्रेड खायो स्पिड बारिबो खालायनायनि बागै जों याफ्रि सेलायानो हनै दिनै वानसुक आं दिनै हायनाहाय आथिसानि ते जे चिनि फाइम संना दाबो जे गोदाल तेबो जेनेरेसन फाइटनो एडभाइस हिसाबै रिवि थांनाय हिनि आं दिनै हायनाहाय दिनै आथिसानि लगे सामुं थांनाय बागै आबो